ne znam otkud početi, ali htio bih samo par riječi o ovoj izložbi u Galeriji Ekonomskog fakulteta u Ljubljani reći. Prvo bih htio svakako zahvaliti studiju Černe s kojim surađujem već dugi niz godina na mogućnosti i normalno Ekonomskom fakultetu što nam je pružio mogućnost da napravimo ovu izložbu u ovom prostoru. Naziv izložbe Boje Mediterana čini mi se da na najbolji način da je zapravo zajednički nazivnik većini slika koje radim u posljednje vrijeme. Ono što je interesantno meni u tom podneblju je taj intenzivni kolorit koji kod mene na neki način uvijek izaziva jedno uzbuđenje i na neki način motivira me na rad na ovim mojim slikama. Te boje su zapravo ono što se provlači kroz cijelo ovo područje Mediterana, koje zapravo je podneblje u kojem se ja najbolje osjećam. Ono što je meni zapravo jako važno kad radim na tim slikama je da iz njih, odnosno kad ih završim, da iz njih zapravo izlazi optimizam koji, ja mislim da nam je svima u ovim vremenima potreban za jedan ugodniji doživljaj okoline. I ako neko uspije taj optimizam prepoznat u mojim slikama, onda ja mislim da je moj posao dobro napravljen.